Jonangan pali kulali spirit and truth. God is spirit, and who worship Him must worship in spirit and truth. De, tiyan sa tharao sa biya na tharao le betak ka ng biya kops de. Kaan kal ning lo na jipat kalay aron ham arot have time for that. Thang chat nak kong kalakar kal tilay tam de un ja thang chat nak kong hai tlai mi se jun tharao kong hai tlai mi se. Tu kan chim je betak kong si ja betak tu kan kal lai de tang lai a hin patian ju tharao se biya tu na ju tharao le betakin an biya kops de. Ya kan the tam ngai ma he na te na tu tiang a chun betak le tharao a hil fia kho ngai mi kan lai mi a ka ngai mi na ko hui lo cái khá cái experience thằng thật nặng lên thế cùng này ngài experience cái này chẳng nghe thằng thật nặng lấy xe thằng thật nặng chỉ mà tâm bình rất chìm tệ lại thu the dark is so deep, very very deep. Experience này lâu mình chìm khó mình slow experience này mình cha xem mà he thiền cho thảo sẽ bây giờ tu na ni thảo là tất cả thế tu khan betak kong he kan chim choma he the spirit thrao kong pathian kong kha trompal te kan miss mi tang re lai mi ni kha te ma ka ban fon te la tu betak kong ka chim choma he betak kong ban ni fiang lo betak na thrao mun ti mi thrao kong ka rak lu te ki thang thana ka lu te na fiang te ko la kha te ka okay tu worshipper ka sama thang that tu tak sama tin ha jong kana man fiang te lai Sunday zarchiri praise and worship through ki worshipper na salaw kan hu zarro kan kalasanu til pakhat tu mi mu aw min lo tu te aw min lo te ga thang that na ka ban to live in the true ya tang comment mi chu you are real worshipper ka ti ka thang that nak lai kong te worshipper tak tak chu tharao le betak I pathian thang that tak tak mi chu khak kan sko arsat nak kan ton sana pathian kan thang that ko chu tharao le betak kan ti mi chu avani pe tlai e khate ka banin dang tan haning te thang that nak kong karat ka kar ka tela person worship tampi chim ding ka nei part 4 tiang ka tela dak te atam pi chim de ke experience kong Satrial nak kong hai pe tlai di thang that na ban tlai di kan se bia kong ban tlai di sam chung na ka zo lo ke thang that na wang te di video po ki di atam tak chim ding ka nei e chan za ri de lo pathian bia tu kha man tha thlo me tu ban experience tha nak chanum te la ke karak ban lai tampi hi ka chim lai lo koring kwat khat angan pakhat kul lali bia chu khri ite betak chu khri ise bia chu pathian ase bia chu pathian henum sarmi vial te lana bia choro kum chang de patuan patua johanangan pakhat ame pakhat en leili kalaka tam bigan chim chu have an pe tlying koring kwat khat te ha kolos ha chung te ha jim chung te ha de khai kam ban pet lai ya tu ka jon teng ka ban chia than pakhat te ka ban bring than bia chu khri ase betak chu bia chu kam pathian kai chuak mi kam pathian kai chuak mi chu pathian bia kam pathian kai chuak mi chu ba JESUH chu bia chu khri kha side ai cha tu kan chim chu me he about Jesus Christ JESUH kong kan chim cha atu betak te chim lang mangi ama JESUH ko JESUH ni ama kong khai chim JESUH ni apa kong khan chim JESUH ni betak kong khan chim ani pe lai di abe phang man ding ko chu ta chun na kala ding lo di kan din mi di he mun tam pian man GK nau ko na te di se te chu man lai ko ko ma ta chun na ka te di ka roll chum na man he roll na e na ten na man chum na ka di se di na ra ti go si roll ka di na sa na din T na bay la Chinese T a chang na de di na din go zai na de din ni de T ki ding de di de na te ka tea go water apo
pol kha awan ni pi tlai di kan ni fian na dinga chu cha kan patien kai chuak mi sarmi bia der sarna kai chuak mi no la pek na ke chuak mi bia chmi chuak mi bia te ka afa pa lo te betak apman kan sarna ka chu cha afa pa thiam thiam ka zon de bia chu khri khe se te zo hanangan pakhat ami pakhatin hlei na krak le than te te ke chu bia chu khri kha se khri chu pathian mual la pathian phim na kha se te pathian chu tak san ra minung na ra phim na kan ra mual na ra ngeihthiam na kan ra toidor na kan ra adu zat nai chekho kan lai ni na pa le fa pa le tiang trao thini ti kan buai di hao kan pathian chu adu zat nai chekho na rel kho zat nai chekho tuin tampi rel ding kan ai kan pathian statement kan dia le sar subject khapawa hin atu kan pathian ai check na kha tu ka ban chim thuma de bian taksan cheu na kan nun na kan te da tu he sab leili thenga rong statement kan dia mi patri platform kan dia te lai atu ai check na pol kha dot na kan fapan tiang trawen taksan cheu na kan nun na di pol kha ka ban rel te lai okay karak ban lai Revelation Betlam akan the word of God which is called the word of God te an out na amin ka pathian bia site mai kong he JESUH KHRIH kong ka chim I vole arak ratlai rang ai chit nak oh ban chung rang anum JESUH ne chit kan ni zong lai tlanga kanum leo kan ni sutil zua tak tak mi kan se rang kan zula tampi kan nei cho kan zula tampi kan nei na kan zula tampi kan nei ar kan zula tampi kan nei me he le chom pai kan zua ko lo sa makai e sutil tampi nei mi kan se kai zong rang rak nei ve I love it until now horse ball le cha la war num JESUH ne chitela cha ka hen JESUH kong revelation akan Johan ni ahu mi kha pakhat nak mu mi kha tra te vare li va study achun ka study so ke chimning ak chian ha law revelation ke jam mai le rading means le ke hi prophet bantuk phuni mai le thilum te lai ti bantuk prophet piu bantuk khi ke ka chinlung a jeng han chim law e jeng han ka to law ka le hi ka zon no law ka le ka study law ya herm te bentuk te van phit te du mi tu kha ka chian ala ta kan to la ka zona han zohan ni lakna ka hui vanan ka choi ti ni he ton ni portil ni khan te JESUH kong chim ai ek ni puan che te ti sanai ne e an au na kamin chu pathian bian te cha JESUH he amina pathian bia ti dong se pathian kai chok mi bia ti dong se betak ti jong ti kho se te amin tampi part 4 part 5 JESUH min pol tampi grak chim te la babel chungian Messiah king te te la SUALNAK A KAL pitu heti bentuk te amin te lang na kha tu khal heti bentuk Messiah siang pra heti bentuk kha dang ten karakal than te lai okay karakal lai be thamangan se ko thei thum kha bia chu khri city ai mi pon chu thi ai ne di anau na kamin chu pathiam bia ti city anau na kamin chu JESUH anau na kamin chu pathiam bia anau na kamin chu taksa anau na kamin chu thiang trao tikhan JESUH bia kha tampi kam JESUH min hi tampi na lang kam pathian kha arak attack na kha tampi man kho site okay karak lalai zoha nangan lay sri me lay sri betak chu pathian bia atu hi en te sign te kan tua this mean almost done 2-3 minutes kan dilai kan pathian sun pa nak tas ko se okay help me Lord this is ending jazan le kan kaldi mi kan di ding my Lord help me more was we meet kan help me tak ni usul mo remind up show yourself betak chunang ma na se betak chunang ma bias betak chunang fapas
nan ma van chimu nan ma na long in the name of Jesus. Amen, amen. Okay, so lai sri betak chu pathian bia betak chu nan halai betak ne chan luat tar lai nan ni chu betak khan than tar na betak chu na bia khasite Yesu ni azul tu pon na sa tha sam mi pakhata apa hal biak mi pakhata ai tel mi chu betak khan than tar na te hi tak sai anung mi thisen anung mi ru anayi hi volei chunge ummi pathian na tharaw na no mi pathian na fapa na no mi pathian ni dot nak nei nak nak ke no mi tak sa ni hin Yesu ni nung se ti du mi apa sina hal piak me chu betak an chang se betak an nung se betak an kar hang se betak e pi se tho pi se ti kha apa sina Yesu ni tha acham piak mu se abe pi tak let me repeat Yesu ni tha kan zam piak nang mal ke ma sa ze ya betak an chang ha se ti kan ze kin da betak chung kan chan kho lai betak chu di da si pathian bia kan re hau kan ngei hau kan study hau kan study long slow kan re long slow kan ngei long slow kan zoom I kan nun pi hau belief system kan kal hau a believer a kan nak chan hau khri fa sinak men kan betak kan than kho selo khri fa si men mi chu bible an re lo sunday pung kal long fel choir guy long fel praise and worship Sunday khoi long an rianan wa in an loi wa Monday to Saturday Bible an re ti lo than cham ti lo khana pol kha betakan chan naga anitel lo they are just Christian they are just religion they are not believer okay chuja believer pol chu belief system akan pathian bian chan nak chu pathian mi real nak la zum nak khan kan really kan study kan zoom kan nun pi hau chu tiga believer khan ra la ya than kar chim chem mi khan betak chun na thang la Yesu ni tha kan chap mek mi khan na nei tak la okay ji da kan nei ri thung thluk pia angan hlei kwa angan hlei mi hlei kwa hin Hebrew hlei thum pre ta kan tel chi okay Lord help me what is that okay betak chu zung zalin amaning test ko ti betak chu zung zalin amaning test ko let me go deeper betak chu zung zalin amaning test ko pathian chu zung zalin amaning test ko pathian fapa chu zung zalin amaning test ko betak chu zung zalin amaning test ko dot nak chu zung zalin amaning test ko Hebrew angan hlei thum priya kan Jesus is the same yesterday today and forever Yesu chu ama ning te sko chim du mi chu miracle tu mi tu pen ko dot na anai mi khanai pen ko zang fa na anai mi khanai pen ko ngeihthiam na anai mi khanai pen ko zan he chun he ma ning te sko ni zan he tu kum he ma ning te sko ala ni kum thong ni liu kha tu chun zo ma ning te sko kan pathian chu ti ning te sko pathian kha taksan ra ye taksara zo ma ning te sko minung in ra ya ma ning te thiam kha sko tu kan chimi betak kan ti mi chu apman ni betak chu ama ning te sko ama ning te si cha a thong mi si cha betak chu nan thelai luat na kan pek na ta Yesu ni kan chimi chu se chu za kan luat na tak kan freedom tak he betak ka pathian bia aluat mi kan chang khri na kan luat tar chang corona ga khri ko nga chiro la dang te kar kal te lai freedom tak te mi nula pa na ka la ga free lo min tam tak che ang kanang ko la thi tu nan ko des nan free lo afiang nan thilong min nan chim thlo nan free lo kha por te kha nuak tlang wala nan nuak sna nan wa je na freedom lo tuk chan tam tuk kha anyway ala fa kal ka na pa meleng kha no chat ina khana na kal te kana po
freedom lo di mi chu couple thang that nak te se experience tam pi ne ke tika person worship prima freedom lo tam tu nan free lo tu music ka palla ka sak mi ka palla te na china pa ka freedom lo chi chu ke chu ki pol ka freedom di chang atu hi ke pathen na ka zang fa ke ki tha man mi he hring ki lo wen oyalat pol ve ke ka mang la so ka chu ka guitar ko tu I enjoys my guitar ka freedom tu sa kapal lai sa kai pal lai atum kapal la ti mi nge nei lo ngam sang tung dir zai cha tia ba thiam bia ka kan freedom nak sa family sina ka freedom karian tuan na ka freedom ka Luka chuah na ka freedom mol khal na ka freedom de cha betak ka thei betak chu ka chunga nung chu ti ka ma ni chen luat na ka pe family luat na ka pe riana luat na ka pe cha ta luat na ka pe thiang lo mi zau na thiang lo mi tong na thiang lo mi hun kal nak te bol luat nak tam tu ka pe kar chim te la adang sar man te te chu cha betak chu nan thei lai betak nan luat tang lai ti cha kan luat nak hi betak sa kan tak sa cha kan thisen cha kan mi cha kan kut cha kan ruah mi cha family cha kan rian tuan nak a te kan pathian I mean thang thas ko se kan di ruah ka ti okay di kha chu cha part 1 part 2 di part 3 si de chu cha za ti khan adong na ka ending ka man to la okay na si pakhat pakachim oh thank god okay ka kan no tang mi hin tu zan le betta kan ti mi chu pathian ka sko jisu ne thun tam tu chim betak chu anei tu ka pa se de betak ka thei nak chu ka pa sin ka thei mi si de chu pathian chu bian kan sinara chu pathian chu tak sai kan sinara chu pathian chu fapan kan sinara chu pathian chu tharaun kan sinara te chu pathian chu cheo na kan sinara chu pathian chu nun nak pe kan ra chu pathian chu dot na kan ra phim na kan ra chu pathian chu dai na kan ahun na check ti se ka lai chim chun let me go deeper pathian chu tai dor na kan ahun check rivalaya pathian chu rem na kan hivalaya man check chu kan pathian chu afapan siang rang nak ra dai na kan nak ra uk na kan nak ra du zat kan check kan pathian kha chu kan pathian chu tu zang ka chimi betak ase betak adir pi mi se betak anai tu se luat na akan pe tu se zayen abian zayen afapan de afiang tu hipin chu ra te lai dwing kan te fa zong nan chim kho lai kan mulo kan te fa zong thi vial te bai bo le an kho lak lai kan mulo kan pathian ni abia kho tinga kan pek mi sung loi tu kan lai mi cha ama sun pan nak cha sko se okay chu tin se part 4 part 5 krak pe than lai part 4 krak pe ding mi hi isuni lam lai petak le nun nak si te na petak kan chim nun nak le lam sinak kha thazana krak pe than la rok doi kho te rak zom be youtube ka man tha cho lai facebook ka man tha cho lai pathian sun par nak cha sko se glory to god amen 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 atu hinum nak ral romanum comment naral tuk na kana dong nak slow let me repeat atu sizung num comment sizung num nak kha na dong nak slow thong anum comment thong in kana dong nak slow riana anum comment atu na truan lang mang min rian kha na thi tiang na truan mi slow kha I can tell you that pathian ni nun chan pek mi pathian ni an sam ho chan afapain an seri an ser taka ama adu ten an seri swalam nei ten an ser til pakhat di ding an ser til pakhat talent peki chu an pek mi talent chu record to ding an ser iwalai ni chungi an sam ho chan na tu ading mi a give an pek mi alau tlaw ding an pelo na thi nui an rok to te dinga an rok tong te dinga an rok chon te dinga chu an sam ho chan se chu nei tu chu
betak se tu jang kan chimi chu betak chu kan ngai heri kan real heri kan ninun pi heri kan sum her fiang to kan pathian sun pa nak sa chim nang mga cha tam to have a lot of to say kadia kan ma site ke peace be with you naral ram nakhan peace be with you na suzung nakhan peace be with you na thong nakhan peace be with you vulai niam pek mi dai nak jisu na kan pelo ama dai nak wa kan pek chu tu ka ban THIHTER chan blessed financially, be blessed physically, be blessed spiritually in the name of Jesus. Amen, amen, amen. Patian ni chuah kan pek chang chiami at HRIN nan chunga tlung chan ko se nan taksa cha nan tilung cha tlung chan ko se nan thrau cha tlung chan ko se nan pachom nak tangka cha tlung chan ko se in the name of Jesus. Amen, amen, amen.